Hivi kwa nini shida, matatizo na dharau na vituko vyote vya ulimwengu vinapitia kwangu? Kwa nini Mungu umenichagulia maisha haya ambayo naishi kwa kipindi hiki? Kwa nini nimekuwa kijana ambaye sina thamani mbele ya watu? Kwa nini kila ninachokifanya watu wanaona kama nakosea na sipitii? Kwa nini nilivyozaliwa nilikuwa na bahati mbaya au nilikuwa na nafsi gani? Mungu wangu, naomba nipumzishe na maneno ya ulimwengu. Naomba nipumzishe na vituko vya ulimwengu, maana nimechoka manyanyaso yao, nimechoka vitimbi vyao, nimechoka kupitia shida ambayo napitia kila siku kwenye maisha yao. Mimi ni kijana ambaye natafuta, ni kijana ambaye napambana, ila binadamu, walimwengu hawanipi nafasi, hawanionyeshi njia, hawanionyeshi upendo ambao unanifanya mimi nikae na kuona nakubalika au nasapotiwa kwa kile kitu ambacho nakifanya. Na nimepata binadamu wengi duniani huwa tunaishi tu, tunaishi tu.